Christmas party. Kaso dumating na yung mga batchmate namin na galing ng Manila. Kaya yan. Lang. Registration, may free payong tsaka groceries. Ayan. Groceries tapos gift ni Unding. Tapos may paraffol. Yan ang mga paraffol. Yan o. Yan pala ang mga attendees. Manggana sana ka mo, manggana sana ka mo. The halls with boughs of holly, la 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 la. 'Tis the season to be jolly, la 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 la. Don we now our gay apparel, la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol, la 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 la. Of holly, la 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 la. 'Tis the season to be jolly, la 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 la. Don we now our gay apparel, la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol, la 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 la. The wings for the angels sing sing together this little Deck the halls with boughs of holly, la 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 la. 'Tis the season to be jolly, la 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 la. Don we now our gay apparel, la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol, la 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 la.
passeth. Fa la 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 la. Hail the new year, lads and lasses. Fa la 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 la. Sing we joyous all together. Fa la 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 la. Heedless of the wind and weather. Fa la 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 la. Girl, deep inside my soul, and you're the solution. I know you can't speak in my heart. You need me, believe me. I will never let you go. Why do we say that fantasy? This time I wish which we are about to receive for a bounty through Christ our Lord. Amen. Thank the Father, the Son, and the Holy Spirit. Thank you. Some of our repertoire, prepared repertoire. Kaway-kaway man daw ka mo. You're a genie in the skies, full of wonder and surprise. Yeah. Yung welcome address all day ko sa inyo. As ever, Diyos maray na banggi sa inyong gabos. Salamat mga batchmate, batch 77. At least, nangyari mang giraray ang satong tiga-asam-asam na magkasararo asin mag-urugmango niya na Christmas. Salamat sa satuyang grupo, sa saindong suporta, yaon mang giraray para mabuo ang satuyang grupo. Sana mayong magbago dahil magparaurag-urag kasararo man sa nakita. Christmas, nag-iidad na kita. Forget everything kung may nangyari, kung may iriwal-iwal si Inot, lingawan na yan. Mayo man yanin, kumbaga, nakaagi na. Ibalik na mo niyan ang kaugmahan. Nag-iidad na kita, pwede nurong taon, mayo na kita. Sa aga, pwedeng mayo na rin. Kaya i-enjoy ta na lang ang mga buhay ta. At least naglililingan pa kita, masaya kita, tabuhay pa kita sa mga oras na ini. Mayong hilang, nag-uugma, nakikooperar kita. Kaya sa Gabos, wini-welcome ko kasi sana, lalong-lalo na mga bisita ng taga Manila, sabi ko nga ni, sana next year man, kita naman ang Mapa Manila. Wow! Sabi man kay mga taga Manila, welcome. Kaya
Siguro niya po sa suporta ta, sa tinaumanindong suporta, iyo man giraray ang gigibuhon ta. Lalo na sinagtaraong mga regalo, sinagtaong sobra-sobra, kimayo, kiigwa, sararo kita. Bat 77 isasaro. Daita yung pagbarangaon, tama man kitang tigbabaranga. Bats kita, pagraradway ta, sarabay kita. Yes! Diba? Kaya, enjoy. Welcome sa Indogabos. We want a message from you, please. Victor Ruedas. Sa Gabos, Batch 77, Minabanggi, gusto ko pong i-welcome ang mga batchmates, lalong-lalo na itong mga taga Manila. Itong delegates from Manila na nag-exert in tremendous effort para lang makaabot ng Minabanggi sa satuyang okasyon, satuyang reunion. Pang DJ ang Ano sabihin mo? So, magurumanda lang po kitang Minabanggi kasi celebrate ang Christmas asinta siguro sa mga masunod na taon pang mga okasyon ang araw kanina ang sa tuyang abuton sana yaraw mo kita medyo mahiling mo ang mga bukta medyo na. Pero di ba itong taaram ko may ginibong? You know, kung yan bang gusto ako na I was remiss in my obligation as your president. That's why some of the batchmates are suggesting that if not this occasion, we will have an election. Diba? And some of the names have cropped up na maging contender as president. As in, sa toya pong suportahan. Kung ba mo niya napanggi, masit ka na noon. Ako niya namanggi. Okay. So, mayroon mo po kung dakol na itataraw. Mga salamat sa Gabos na nag-attend niyo na reunion. Thank you very much. In the
Medina. Ang secretary, parehas ang vice president. Yun na lang yan, tulos na.